So here I am on my penultimate day as president of Aberystwyth Students' Union. It's been a turbulent and interesting couple of years here in the union. There was actually the Guild of Students when I first started 2 years ago. In Meakin, plenty of changes, and I'm here with my obligatory cup of Starbucks, which is behind me, which is one of those changes that was a bit controversial. Reit, siwmai pawb, mae'n nghyfnod i fel Llywydd UMCA Swyddog Materion Cymreig yr Undeb yn dod ben. Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel. Rydyn ni wedi cael cymaint o digwyddiadau cymdeithasol. Rhai o'r uchafbwyntiau, wrth gwrs, oedd y ddans rhynggolegol yn Aberystwyth, ond hefyd yr Eisteddfod rhynggolegol yn Gyfyrddin, le nilon ni dod â'r fuddugoliaeth gytre. Hefyd digwyddiad arall sy'n sefyll allan yn y co yw'r rali Bug, rwy'n siŵr oedd pawb mwynhau, oedd yn grêt cael gweld myfyrwyr Aber yn dod at ei gilydd. Ac wrth gwrs, ar ben hynny gyd, i gloi o flwyddyn, gelon ni artistiaid Cymraeg yn y ddawns fai. Oedd yn grêt gweld hynny, a rwy'n siŵr fydd Mared yn edrych ymlaen i datblygu hwnna flwyddyn nesaf gyda chi. Ac wrth gwrs, ochr yr Undeb, fe lynwn ni sefydlu canllawiau cyfieithu ar gyfer cymdeithasau a clybiau chwaraeon leni, ac yn sgil hwnna, fe nath y Gwobr Safon Iaith cael ei sefydlu. I've had the pleasure for serving as your education officer for 2 years, but I've actually been a student officer in Aberystwyth Guild of Students and Students' Unions for 4 years. I've seen 2 Vice-Chancellors, 7 Pro-Vice-Chancellors, 9k fees introduced, I've seen a library open till midnight, a 24-hour computer room in town, I've seen Wi-Fi in PJM, and many, many other things. It's been an absolute pleasure to see the strategic reorganisation of the university and the Students' Union over the last couple of years, and been an absolute pleasure to work within this place. It's been great. I hope you've all had a fantastic time in Aber. I certainly have. I hope that we've helped you here in the union. Good luck to all those who are graduating, and I'm sure we'll see you one last time at the end of year soiree. Cymaint o beth arall wedi digwydd ar draws y flwyddyn, gormod i restru, ond na gyd hoffwn i weid yw diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi rhoi cymorth i fi eleni, pob lwc i'n gar yn Undeb yn y dyfodol, a dwi'n edrych mlaen iddyn nhw i ddathlu gyda chi yn penwythnos Hasbyd. Diolch yn fawr. I wish the rest of the union the best of luck. It's going to be a great time here, guys. Good luck.